nagbiang di tao. Kaya yatan ni Tata Julio, tatang. Ay, agtala ka! Ni Hulyaw, tirong baga pakiasawa ang tabak ng dayjay. Ngam, tatang. Ay, napintas to tibiyag mo, iti sidong ni Hulyaw. Agbiag ka to, akasla doon niya iti pudir na. Iso makikalay sa kakin ko na, nay. Kaya tatang. Ay, sana natang ti ulo man ay. Basta makikalay sa kakin ko na. May sala ko matisaw. Ay, umay ka, agdatang tarabiin. Sige. Umuna ka na maturog. Sumaron wakto. Saan kan samot ang naragsak? Kalkalpas ti kasarta. Umuna rabi ita hanggang nakalidliday ka. Saan? Nasakit lang amin ti ulo. Ay, ilutak ti ulo. Saan? Na, At adangag sakit no mailot-ilot. Umuna ka na maturog. Tas sumaron wakto. sana ka makatulog sa tagakamay manay. Alam, umay ka. Tayo kong bigat katiyawin ka ng malay ko. Anak, maturog ka. Saan pa yan makatulog? Nagtugtugawak pa ilaan dito. Manay, umay ka kitin. Di ka di makauawat! Ha? Manay, kanya tayo na! Awan, tatang! Sige. Agit tatang nga rodan. Agtan na kang aminan, Ay, ayatan ka, manay. Nagyaroti pa nangarakok ko kan ka. Arakukan nakmata. Nadagaan. Kaya't mo tapay-payan ka. Saan? Maturog takit di. Madam-tamapay. Makatutulog ka ka din. Wala rin. Madam-tamapay. Manay. Ay, ayatan ka. Pilit na tatanggalin na nakada ito'y alak. Kaya paano? Saan mo't narod nga isuda ti matikaita? Ay na! Bukulusan na ito'y alak. Pagtala ka man. Di kang sangit-sangit takas na. Pagimbagam ti pampanunuton may kanina nagbaw. Apay, rubo na ka. O pagsayatan mo ti bagbagamay. Agsagan na ka, tayawin na ka ni Hulyaw. Ijayan da kalabalay na ti pagnaadan yaw. Ay na. Anya ngay nga ron, numaisinakan ka na kamay. Taytang arud kat. Nasakit tinakam ko amang panaw kada kayo, nanang, tatang. No apay ngamin nga impaasawa da kadagos. Kadyak kumapay kayat ti makiasawa. Di tan tumitla ti turong na. Nasaysaya atin na ni Hulyo ti pakiasawang. Ngayon tayo makatumpong ka ti tayo ti di mo am-amaw. Ay nagalas ti ugali na lalakay. Tayo bag ni Hulyo. Tanalawa ti nagana. Ada pa'y lugan na. Dakil ti balay na. Di abroad dagiti duwag anak na. O anya tamaw no alaan na kantoy di Amerika. Abumay ti kinarigat ti panagbiag tayo nakaw. Uray kumano nakaadal kang ngumsatay. Dagayay! Pinagandaran ni Julio si lugar. Kayo sa anak ko. Malaos to na itan. Ikagluganan. Ah, bakit? May kan, tayo palugan tati anak na. Wine! Mangan manhay. Naimas ti indasar ko at araon. Nalae nga agluto ti babaw ng ti balay. Saan na ka mabisin? At kaya't mo akanan. Awan? Nabsugak nga ro. Kanyat imbusog mo, kundi ka mo't nang nanganapulos. Uray merienda la kuma, kundi ka pa'y nangipaunag. Awan ganas ko amangan. Apay nga ay. Basta awan ganas ko nga ro amangan. Tinapasbastusan kasta. Julio! Di mo masantimak! Saan na siya ti pagpungtutan? Tamaibos ti pasidyak iti kasta nga raramidan. Julio! Pagkipo ka. Agyaman kakit di tayo kasal ka nga ure mamirmiraot ka lang. Diyos ko!
Nagdadakol na di mata na. Kamot mo itong gayam dito yung tao na makaunod. Mangan kaon no saan, ha? When Julio, mga anak ko na. Masikog ako, Julio. Kay, apay nga ron, nasaan ka naragsa ka mga ipadamag kanya ka masikog ka. Aam ko. San man na? Madila namin tirik na. Tatiam mo, nasingkot ka. Ngam sumagmamanupay la abulan ang nagdanata. Ngam nagbaliw ka. Naulong ka magayam. Basol mo matlag no apay na uyo. Masurunak iti ugali mapakipot. Aywanam ta sikog mo. Di kag bisbisin. Tapno sana mairaman nga bisin ta sikog mo. Nawatam. Oo, Julio. Kili, anak. Ada pasalubong ko kan ka anak ko. Ha? Anya day ka, Papa? Ito man oh, paborito mataraon. Hamburger with soft drinks. Ada pa chicherya. Oh, mangan ka. Wow! Thank you, Papa! Julio, sana nasaya at iti salon at nukasta ti kanayon nga ipakpakan mo kan ni Kelly. Apay sabidong ayaday tata. Sana nasayat ako na manay. Makadadaal nga rod iti salon at nukanayon ti kakasta akan kanan na. Aha, nakasao ka man. Sika ayati gumatgatang iti kanan na. Uri may sa piraso at tsukulit kat di mo pa'y may gatang ang tanak mo. Magsasao ka kung namlan si Katibos, ha? Huwag na sino ka. Apay, si Katibos iti da ito, pagtangan, ha? Nakaado ka manan, Julio. May sa pailaang timbagak. Nakasangapulukan iti na ibaga. Kahit, kanya nga ron, ti kahit mo mapasamak nga. Papa! Mama! Aga pa kayo Ha? kadimanan. Wen! Bayam! Ta sumapulak tumot iti pagtrabahwak. Tapno di ka sumanao akasta. Amo ka! Baknang ka! Idinto ta siya kat pobre aklaen. Julio, agsarita taman. Tangay dandan ni inal daw mutten nga agapata. Apay no, agsinatalangan. Wow. Tas si kagayang, ti kumari kiti sina, ha? Ay, kadwa na. Ay, talagayang. Sina no sina. Hindi. No damadamag mo sa bali nga asawa. Di ka kundi reklamo, ha? Wen! Awanan bibiyang ko kan ka. Basta di na kumamutten bibiyangan. Ay, agpanunot ka na imba. Di ka agdara sudaw sa nakaw. Basta man dyan na. Nauma akon iti ugali da dyan ahulyo. Pudno asa anak akabkabilan nanang. Ngam ti emosyon ko ti maparigat. Kay, kasano nga roda na nakaw. Diyak kayat nga ibati ti anak ko kini Julio. Iso dito'y balay ti pangibatsak iti anak ko nanang. Makigasang-gasa tak ijay syudad. Maanusam nga tati trabahong dito ay. Medyo narigat. Ang dakal ti datong. Kunak noan nga at trabaho tinyawag mo kanya ng club mo dito eh. Ay, napintas ka may laeng. Para ayab ka lang kadagiti customer. I-assist mo la ida. No kasta. Sa anak nga agpa-i-table kadagiti customer. Si Cam. Amom, depende la daytan. Si ka ano kaya't mo ti agpa-table? Mabiglaan nga. Kasaritak ni nanang ko. Isuto yung awag. O sige, mapan ka pa lang arod, iti rice room. Tapno mangag mo ti inam. Hello, nanang. Ay na, anak ko. Saan na kami paturugon to yan, anak mo? Sangit na sangit. Sikat isap-sapulid na. May pa'y sinukon ni Julio. Ngam di na kaya ti sumurot iti amada. Sika may tisap-sapulid na.
Ibagayo ta agawid ak tumatlaang nanang. Ay, kasarita man ah. Sige, nanang. Hello, anak. Hello, Mama. Kaano may gagawin ka? Anak, agawid ak matladagos. Wan. Agawid ak tungan. Ala. Di ka nagsangit. Sikati kayat ko kay da, Mama. Wan, agawid ak to. Manggad pa ni mama. Wan. Basta gawin ka na. Sige, anak ko. Ala, babayan. Wan. Ala, maturog kan, Wan. Basta ti panunutem, adaak lang iti abay mo. Ha? Sige. Bye, anak ko. Ti anak ko. Wow! Nagmayad din music. Oh, kaalaak na ita music. Wow! Come on, partner! Sumala kayo mat ngamin na ah. Loko kayo ha? Buy-buyaan dak matlatan. Hoy, halay! Gusto daytan. Ah? Ingka kanupay aginan ako na ni boss. Abay ay, trip ko nga rutig sala. Saan na natanggat yung ulon? Tama nga no, ikatin na ka ni boss. Ah? Nalpas kan. Okay. Okay, guys. Tomorrow again. Bye-bye. Hello, wanakaw. Kaano nga'y nga agawid ka? Saan ako nga agawid, nanang? Kasano nga rin nga dyan, akmaw? Kailiw na kakanaw. Mala, kasaritam. Iba tayo lang na dyan makaawid, nanang. Ay, basta kasaritam. Sige, nanang. Hello, anak. Hello, Mama. Kaano ngayong agawid kayo? Agawid ako, no? Awanan ti amam. Ha? Papanan ni Papa? Ay, basta. Sige. Tani, adabay arang leader ka na ko. Bye. Awanan. Inigdap nan, Lola. Na. Hay. Anyan jay inam. Apay ngaya di mo agawid ay. Saan da tayo siguro nakayakayat ni Mama, Lola? Ay, saan? Saan, apo? Kay-kayat na tayo. Makumikum na siguro at talaga iti trabaho na, apo. Ay, makonsensya at Apay, bakit? Wala, tapinilit ta jay anak ta, anak asawa iti saan na nga ayatan. Isuakas jay ti aramidon na ita. Inaibayan ng ti anak na. Para matlakan ko ti pinanunot ta. Ano kasapulan nga daw tayo ti pamakawan para iti day ta. Aramidan ta. Basta sublian na kuman ti pamilya na. Ewan nga rod la ka. Kanayon mo't nga ibagakan ko na ita. Kanayon ti panagkit daw ko iti pasensya. Kung iti panang pilit ta idikan ko ana. Kasi apo ko ta. Binaybayanan ti inana. Oy, awan ka din planong nga agawid. Hawanan, friend. Dituya ko ni Tiag na nayon. Apay, di ka mailiw iti anak mo? Mailiwak mo ta. Anya ay. Aganos kami Diyak mo't nga rod ay ayatan ti aman. Hay. Sa anak anaragsak iti tayjay ang lugar, friend. Dito iti ayan ti ragsak ko. Kili, anak.
umadanin ti panagturpos mo iti kolehiyo. Uwan, Papa. Kat agyaman kada kayo. Awanan yaman na. Pagrabangak ti magpaadal kan ka anak ko. Kat agyaman mat. Tadi ka nangasawa iti sa bali. Nauri pinanawan na tayo ni Mama. Mabay na ka anak ko. Kan talaga ngayon pamaysak ti atensyon ko kan ka. Agyaman Papa. Nakasingsingput ka kanyak. Ay, Oh, api akalata nagsinaay kayo. malaglagip ko ni mamam. Pamasulat ti bagit no apay pinanawan na ta. Ha? Aklunak, nagbalinak anaulpit kan ko na idi. Basit labindot na ungtak adagos. Papa, Sa kaila kumata mapakawanak pa iti inam anak ko. Ay na, awanan friend, bumaketan. Awanan ti mayat amang ni tebel kadata. Wen nga rod. Uray pagkapela ko na ti maisapulan ta. Ay na, narsaak tamutin akas labulo, bumaketan. Anyat lang bakla. Agawitan sa laeng, tayo talangan agmula iti kamuti. Ay, wenen awan mo't balay ta dito'y Manila. Iso nga, agawid talaan yun. Wan naimbagan ka ata da dya asawa kan anak mo asang putam. Siyak ngay, agbababawi akasan anak ki asawa. Ay nangasawa ko na kuma. Nanang! Ay, manay, anak ko! Sika ka din, dayta. Wen nanang, siyak nga rod. Kumusta kayo? Ay, nanak ko ay. Apay nga ita ka laon nga agawid. Apay adi may pulos na kontak ti cellphone mo. Ay, malalala, sumrek ka man pa eh. Agyaman at nanang. Nang. Ay na, anak ko, itugaw mo pa eh. Pagawanan ako pa nakaliwaya. Di kay nasangsango nga inawaganin. Tatilat ang trabaho tinasasikaso. Ay, anak. Pudno aya, club ka naw tinagtrabahwam ijay Manila. Ha? Nakaamuan yun, anang. Isaw, tiagwarwaras dito'y lugar tayo. Ada nga ta nakakita ken ka ijay. Uwen nanang. Ayan ti anak ko, ni Kelly. Aday di balayaw. Nabayagan nga ijay ti pagnanaudan na. Ha? Kasta ka dinang. Manipod nag-high school. Kinaykayat nan, tinagnaid ijay balayaw. Ta siyempre, maitid amin ti amana, ti kasapulan na. Kailiw kung ti anak ko nanang. Ay ka, agawid ka. Tapno makita na ka ti anak mo. Nang, kasla mabainak mo. Alaki itin. Ay, umay ka. Ta kuyugan ka. Mapanta, ije balayaw. Agyaman hakta nagawid kan manay. Ay ayaten ka pa ilang aging kaita. Inururay may te panagawid mo. Pagkawanan ta ko. Gapo iti papanaw ko. Sabay ko matimay ka pa iti may sagong kawan. Ay ayaten kalat nga asawa. Isu nga urean at nagbasulam iti kalabas. Mapakawan ka. Ket pakawanan nakmet. Ako iti kinaulpit ko iti. Ambok. Naulpitakan ka. Isu apin manaw ka. Julio. Aywan. Ayan ti anak ta. Aday Jesselet. Ingka kasarita. Kelly, anak ko.
Palasang ka talaga. Nagpintas ka abim malasang. Dakil kan. Wen, mama. Balasang akon. Kat ubingak pa di pinanawan na kami. Pagkawanit ako, anak ko. Pagbabawiyak, di ba nang panang ko kada kayo, iti ama. Di ka agdanag, mama. Saan kayo akagura? Nga uray kaya't kayo kumaasidiran. Ngam itata nakita kayo manan. Rumimbawlat tati panang ipatag ko kada kayo nga inak. Kailiw kayo unayan, mama. Anak ko ay, kailiw ka matan. Batbat din ka unay, anak ko. Patpatkat kayo, mama. Sana ka nagimulay ti sakit tinagam kada kayo. Iswasan kayo kumana pumanaw. Dagdadan na tayo manan kada papa. Wen, anak ko. Dito'y ako nitiyag na na yun. Katagyaman at turay kasi iti nararamid ko iti kalabas. Inawat naglanta iti ama. Biyang di tao. Ada masabat ko Pilay ti maysa. Ketimut maysa. Pukul ti maysa nga iman Itala makitak da kita Asit gakman ida. Papananyaw, kakabsat. Ay, naimbag nga oras mo, kabsat. Mabalin ti agdamag. Anya dayjay, kabsat. Adda ka di ama mo nga agnagan iti Simon Nomisyo? Ha? Taimut ka arubak day ta. Tay ka dinatayag alalakay, napudaw, kinakutaw. Wen, kabsat. Iso, sa dino ka di dito ti balay da. Asidaglaang ije balay may, ti balay na. Umay kayaw, takuyogan kayaw. Ay na, agyaman kami, kabsat. Ay, siyak gayam ni Linda. Isumat ni Martin nga asawa. Naimbag nga oras mo, kapsat. Kastamay, milito gayam, tinagan ka. Mala, umay kayaw. Tamapan tayo ije balay ni Simon. Kapinanuyo ka din ni Simon. Ay, kaanakan mi, kabsat. Sige, mapantayo nga ruday. Abay, anyat masapol nyo, ante, angkan. Umay kami kumagpakpakaasikan ka, Simon, kaanakan. Si kalahangan ti amu mi akamangan mi. Nauram nga mintay kalkala pa umi, katawanan pag naudan mi. Anya? Wen, Simon. Kasyan da kami kaday. Ta makipagnaid kami paila dito balay mau. Marigatan kami ni Serok tirangtay a pagturturugan may. Hado ti lamok ijay. Ay na, pasensya kayo. Nung awan pagturugan nyo dito masikog ni bakit ko. Kaya nadadwa nga anak ko. Nailit una yun, di balay may. Ay, uray di ta kami latabal kunan amaturog kaanakan. Ay, sana. Kababay ni ti asawa. Pasensya kayo. Padasin nyo ti mapan ni balay dagiti daddo makakanakan nyo. Tadakdakal ti balay da, ngamda kami. Mabain kami mat nga rod kaanakan. Kit na ba'y, di kayo mabayin kanya? Ha? Kapain nyo dagiti kakasinsin ko, ngamsyak. Di na kabayin? Ane, sana kasta. Basta pumanaw kayo. Sorry, awan espesyo dito balay may. Nukasta, saan na kayo apinasangbay di kaarobak, kakabsat? Ay, saan nga rod kabsat? Kat papanan yun ngay. Ay, kumpurme na. Bakag sumli kami manan ijay sirok tirang ta ijay abagatan. Ta ijay mutla ti ammo mi apapanan. Ay na, delikado ijay, kabsat. Kan narugate ijay sirok tirangtay. No kaya't yaw,
umay kayon, di tabalay ka. Sigurado ka, kabsat. Wan, adamot bakante a kwartaw di tabalay. Iso na laeng ata, basit la a kwarto na jay. Kaya't yaw, Ay kaya't milaunay akabsat. Ay na, agyaman kami unay. No pasang bayan na kami iti balayo kabsat. Nakasingsingpat ka. Agyaman kami, kabsat Milito. Managtulong ka, iti pada matao. awan anyaman na. Apay, awan plano yaw nga agawid iti probinsya yaw. Ay, awanan ata awamot nga rod balay may itsayan. Tanauram kat nga rod kabsat. Awan pagawidan may itsayan. Kan tay kakaiso na adagami. Insaldami tapi nang pa-ospital mi ti apo ko mi. Ha? Apay ti apo ko yaw. Nagsakit ngamin. Kanser iti utak. Ngamdaksang kasat na di na nalasatan ti sakit na. Nasa pamatlapim mo sa'y dagiti dadakkel na. Isoda kami tinangaywan iti apo ko mi. Hagaman yata nasa pamati pupusay na kabsat. Anya? Ay, sorry no impalagip ko tinapagting tinatayan nga apo ko yaw. Ngimnupay kasta. Makipaglading ita. Kabsat. Agyaman na kabsat Milito. Nakaladladingit lang amin. Nakakaiso na nga po ko mi. Ngam na po ka umi. Hangam naklon mi matkit hindi napasamak. Iso na lang tadyak maliklikat ang sangit tunggal malagip ko din napasamak. Mala. San abalay? Ta sigurado ang naragsak itan iti sidong ti Diyos. Kabsat Linda. Agin inanan ti apo ko yaw. Ha? Nay, papananyaw. Mapan kami agpalimos. Isupay ti mapalimusan may. Naimbag lang adamot maitin may nga abang mikin ka. Uray pasit lang. Anya? Ay so, saanin? Di kay rumwaran. Makalangap kay laang iti asok iti ruwan. Ang mga nuag sakit kayaw. Ay na, kababain matkan ka akabsat. Makipangpangan kami lang arudan. Di kampay makaitad iti abang me. Ay na, saan na problema dayta? Kabsat Linda. Adda basit pensyon kaw ngaw awatag. Nuan niya ti adda. Pagraranudan tayo. Saan kayo narumwar? Tamangan nuan niya pa ti mapasamak kada kayaw. Sa pa'y nagano ti lugan. Delikado kakabsat. Nagsweldo akong tatang. At ti kwartayong. Ay na, saan ay nanak ko? Igatang yuki day ti masapsapol na giti apo ko. Ay na, pagrabangan mi nga anak yu ti mang tadi ti kwartayo, tatang. At damot ti pensyon ko, anak ko. Sandak apakadanagan. Basta alaan yun daytoy. Naimbagla paggatang yu ti agas yu. Ay, kit agyaman nga rod, anak ko. Ay, wanggayam, tatang. Apay, asino dagi sa nga iliyo diti palayo? Ay, dalinda ken Martin. Agasawa dagijay. Agpada nga da diferensya ti pagida. Asino dagi aya? Wah, gagayem ko. Awan ngamin pag naidanda. Ket nasya anak mo't kadakwada. Anya? Kat, anyat pang gadanda ngay. Awan takas jay ket nga rod ti kasasaad da. Ni, kaya ti asawan. Libre ti panagnaad da diti balay? Pati ka nanda libre? Da kayo ti mangpakan kadakwada? Anak ko, saan ang nasaya at agim imo? Awan ngamin sa bali a pagkamangan da. Kun may sa, bagod kun lakay dan. Kaasi damay.
Wan angam ni kasano day tangay. Mangala kayo iti pakanan nyo diti balay. Duday. Ay, kitaan nyo Di kay kumapalukluko, tatang. Ang mga numang lukluko mo, dagita. Kaya't ko ti makatulong, anak ko. Iso bay anak ko malaan. Kit no na mo kakabagyan ka no ni Mang Simon dagiti sangaili ni tatang, Duday. Anya? Ni Simon, ang nakatangtang si Takaruba ni tatang, Manong Wilfred? Wan, ay sana mabalin na. Sana tinulungan ti kabagyan da. Kalpasan na, ni tatang ti mangtulong kadakwada. Naglalaingandan ngay. Isuda kit tagnomar itititid ta akwarta ka ni tatang ay. Ay, huwag nga roda. Ay, binagaakmat kit din ni tatang. Kakaiso na, ti bagi na lang, ti pampanunutin na. Nangala pala, ti pakanan na. Madi ati kasta. Ay, kasta nga rod ti kunak Manong. Angam tsaka mo. Madlaw mo tapor sigido amang tulong kadagiti at tao. Ay, unay laki din ni tatang. Naglaka nga na mamatpati ka dagiti tattao nga mas asidagkin kwa na. Kasaritam tumat Manong. Sige, tamapanak mo't iti balay ni tatang. Tainak mo't ikan iti kwartana. Tatang, saan yung amu dagiti at tattao? Pakaragsakak dar aramidag, Wilfred. Sandak ko mapakibiyangan. Ngam imbis ngagsalukag dagita at tao. Saan na? Tapagbalbalin ninyo mo't idasado. Kasano nga rod ngagsalukag da. Kat awan mo't nga rod ti baildan, anak kaw. Padak idan a senior citizen. Kan ada diferensyada. Anya ko maatrabaho ti sarkanda. Ay kat problema damo dayta na. Saan nyo na pagparikutan ti problema ti sabali a tao? Kakaiso nang awanin ti pampanunutin nyo. Bagiyo langan ti panunutin nyo. Ngam nangala kayo pa lang iti pakpakanin nyo. Pakaragsakak ti tumulong iti padak a tao, Wilfred. Aginggat adda maitulong ka. Apay kideng ajak tumulong, anak kaw. Apay baknang kayo aya, tatang. Dakkel aya ti pensyon nyo. Kat basit mo. Ha? Imbis nga igatang yun ti agas nyo. Saan? Tadamit pampanunutin nyo sa bali a tao. Mala, tapno awanin ti may bagbagaya. Saan da ko nga ikan iti kwarta? Tadamit kwarta. Umdas ti basit a pensyon kaw para iti kanan mi atalaw. Makaammo kayo. Makapaawan ganas kayo mo. Uray ko manubak nang kayo. Tauray tulungan nyo amin na marigrigat. Mabaling. Ngam saan mo't nga ron? Agpanunot kayo mamit tatang. Tiki di bagiyo ti panunutin nyo. Saan kat ati sabali a tao? Oh, adoy. Inggatangan kayo iti baro akawasyaw. Linda, Marteng. Ay na, kababain pa'y kitdikan kan, Milito. Win nga raw, mababain kami kinkan. Mainay-nayon kami paggasgastusam. Ay na, saan man aday ti panunutin yaw? Asino pa'y kumatag ti tinulaw no saan adatayaw? Ay na, naimbag kaunay a tao, Milito. Ni Apo Diyos timang bindisyon kan ka. Amin tayaw, mabindisyonan, kabsat. Husto dagito yan na palingkay. Tanadagsin unay no nayunak pa'y. Inak aguren iti pagluganak nga gaway. Ta mga numabisinan dagiti kabalay kaw. Kaasi mo nga min nagiti nga agasawa. Kiso nga ginggat ka ba ilak. Tulungak ida. Tawan mo't piman ti sabali a pagkamangan da. Na, medyo nadagsin to imot ko Okay. Olaya dak palayo. Sukuret karitan. Ada pa'y kiratang ko palengke. Nay, inchik sa mo day tagil ilukaw. Okay. Olaya dak ka. Naglaing matay ngag sa iti ilukaw. Wan, ubaya ko. Mabara ko na yan, luka. Dayay, napanay. Ay, sos, naragrig na tipita ka na. Pidutan, taikamat ko kankwa na. Madam! Mabit lang! Ay, nagdardarasin na naglukan iti kutsina. Ay, sos, napanay. Ay, sapay nagpuskol tipita ka na. Hala,
Nagado ti kwarta na. Saan nga minuna yung maisira? Sa napunol ti kwarta. Ay, ha, pasig mo't adulyar na gitaw. Ay na, ipan ko iti police station. Da isudan ti makaamo ang mangitonton iti daytaw. Sika kareag nakan, Milito. Ha? Ay, wan, madam. Apay ka day. Dinamag ko polis asino nang isople wallet ko. Sika ay bakata. Ha? Ay, wan, madam. Kinapudno na. Nakita ka na nagtipita kayo, madam. Kinamat kayo. Saan kayon anakamatan? Ay ra, nasaya at katao. Malmalaw kaskat ka. Agya badak. Ha? Ay, awan anyaman na, madam. Saan kumut ako kwa? Apay kumatagi kwa ngay. Nagsaya at katao. Kapo nasaya at ka. Kung konaat ka, ikat ka waltam. Ha? Ay, saanen, madam? Saan nagsapsapol iti gungguna, madam? Basta ikat ka kung kona. Ato'y kwaltam. Ha? Nay, nagado a kwarta. Ala, ay, saan, ma'am? Alaab tatan. Sanak pumalaw no ti mo awatan ni kwalta. Ay, Sige, sige madam. Agyaman nga road. Oh, Addoy, Linda, Martin, kwartayaw. Ala, ay sus, para kan kadayta. Ngamapay nga itad mo kada kami, Milito. Wen, tad-adda ka sa pulan nyo day ta kwarta. Kababainkin ka, Milito. Ay na, awan ti rumbang nga pagpainan nyo, kunakmay. Inted da kanyak day ta. Iso nga itid kumad ka da kayaw. Ay na, agyaman kami, Milito. Pangrugyan mi da ito'y nga agasawa. Tapno da pangalaan mi iti pagbiag mi. Ay, agyaman kami iti da iti agatan nga intan mo. Ay, oray agawid kami ni di probinsya. Aramatan mi da iti pangrugyan mi. Ha? Wan, Milito. Kitmay tagbayad kamin daw. Ay na, baybayan nyo man day ta bayad-bayad. Awan ti rumbang abayadan niyaw. Tawan ti utang yo kanyak. Ited ko kada kayo day ta agatan. Takasapulan niyaw day ta akwarta. Unay kayo matantatang. Intad da lang arudan agrasya kada kayo. Impadawat yu pailaan. Anak ko, ad-adda akasapulan da Linda ken ni Martin ti kwarta. Ay, di yu kit Diyos usaran ti panunot yu Tanangem kumamay ti panagsasao. Apay ay alapdandak iti kayat ko nga ramiday. Kit kayat ko nga ron ti makatulong iti padak a tao. Ken maysa, saan la na in materyalan a banak ti mangmangted iti ragsak kanya. No diyo ang mo ti tumulong iti padayo a tao. Sandak nga iramraman. Tasabali Tatang, Isu pa nga asiyaw. Baybay andak iti kayat ko nga aramiday. Tapakaragsakak ti tumulong iti padak a tao. Naimbag man na nakapasyar kayo dito'y balay. Nabayagay na di kay imimay anak ko. Maditibagbagik sa anak ko mga umay. Ngam umay kayo mo't kumustaan tatang. Ay na, sakla ko man tinapan ni balayaw. No kastagaya mamadmad iti bagbagay, Wilfred. oray siya nga rin tatang. Maditirik na ka. Ngaming karigatak ti imay. Apay nga saksakit kayo mutan, anak ko. Nga rod, tatang. Naimbag man, ta nakaranting kayo latta, tatang. Kaslaawan sakit yo.
Awan mo't talaga. Awan sakit ko. Nasalon atak, anak ko. Imbag man, tatang. Siyak. Ada na doktalan ti doktor ang sakit ko. Ada diferensya ti may sakit, Nick. Kan ti liver ko. Anya? Oray siyak tatang. Adda mo't agagasak iti bagik. Adda bukol iti barukong ko. Anya? Ay, sos. Apay ngay. Mabaybayan yun sa amin ngamin ti bagbagiyaw. Saan ngamin apuro trabaho at aramidin yaw. Agina na kayo mo't ngamin anak ko. Tatang, Sige, mabitlaan. Tamang isaganak iti pagsasangwan tayaw. Dito'y kayo laan. Tagluto akbiait, anak ko. Mala, mangan kayaw. Kamutay ken mais to linutaw. Saak nagtimpla iti limon Diyos nga inikak iti diruna. Mayat dagitaw yakanin yaw. Nang runa no kasta nga darikrik na inyaw. Saan nga minapasig aginatang iti ruar ti papaunag yaw. ay, naimbag kayo pa'y tatang. Nasaranta kayo lata. Ha? Uwan nga rod, tatang. Saan akas ka na kami kaniduday? Adumit marikrik namin iti bagbagimi. Amuyo nga men, anya, anak ko. No kanayon ka nga agkararag iti apaw. Ken nasaya at ti aramid mo. Tulungan na ka ti Diyos. Tarabayin na ka. Kas kuma iti itutulong iti pada a tao. Nasaya at ti tumulong. Tani Apo Diyos ti mangbindisyon ken ka. No saan man ang material abanag ti ipaay na ken ka. Salon at ti ipaay na. Di na itulog nga agsakit. Wen no maisagmak ka. Uwan tatang. Maamiris ko itanti kanayon nga ibagayo idi kada kami ka ni Manong Wilfred. Husto kayo. Kat pakawanandak ko man no pasaray tumngaran kayo iti. No kasya at tumulong kayo iti padayo at tao. Uray siya, tatang. Pakawanan dakmat. Saan gaya man nasaya at nga imutan ti pada at tao. Wen no adalaki di maitulong mo. Tumulong ka. Malaksid no talaga nga awan. Isu ada kayo. Saan la at ibagbagiyaw ti pampanunutin niyo, anak ko. Panunutin niyo mo ti pagsayaatan ti padayo at tao No da kayo tinaikan iti grasya. Tumulong kayo kadagiti agkasapulan. Uwan tatang. Agpaimbagak. Kat no naimbagak kon. Aramidak ti bagbagayo. Uray siya, tatang. Wen, saan pa'y analadaw ti amin? Anak ko, agkararag kayo. Tani Apo Diyos di mang paimbag kada kayo. Tapno adapay gundaway yo amang sulne kadagiti nagkurangan yo. Biyang di tao. Ayan nga'y tinyawid mo amakan. Sa nga kilo abagas lang tinagatang ko tatang. Na, awan masida. Saan ako naging matang? 50 pesos lang amin tibayad tilata ken bote ngayon lakok. Ano na yan? Alyang araw, tisidan ta ita. Alo, ti parya di ta paraangan tatang. Iso pa lang tisidan tayo Sa nabalay, tadabagas tayo. Inton bigat. Sa paam ti agriay. Tapno makaraman tamot itinaimas amasidaa. Lo kasapulan nga agtakaw ka, aramida. Lo api nga may napimanaw ka iti construction na pagtrabahuam. Diyak kaya't tagtakaw tatang. Kan nalpas matan ti balay nga aramidan mi. Sa nabalay. Tada ipaaramid ni Nana Yolanda kanya kinton bigat. Iso pa ititid na tangdan ko.
Ambangan mo't numanula ang ti ito datang dan mau. Saan damot kadya ko ripot atatang? Basta sigurado nga damayawid mo amakan. Tano awan, dakas ka kanyak. Nagsapa kamot nga imay Sander Baraw. Awanan aramida ki jibalay, nana. Mala, umay katamangan kapay. Kalkalpas kulaan nangan. Sana, nana? Hinton tanggal daw langan. Umay kakit din. Amok adi ka manen namigat. Sa dotumo jay amam. Imbes nga iso ti agtrabaho. Saan? Tasi kamot ti baunan na amanggag. Kabalak mat ket din ti agtrabaho, nana. Ijay ko mapagadalan ti rumbeng nga ayan mo, Baro. Sana mabalin, nana. No agadalak, awan ka nun mi. Ay, uray kayat katulungan. Awan ti maaramidak. Tagpapada tayumet amamirmiraot. Nalpasan ti pinakabiti yo kanyak, nana. Agyaman Aksander. Adto'y titangdan mo, Baro. Ha? Sobra mo ti awat yo. Awatom kitin. Agyaman nga nana. Uray sandak akabagyan nasaya at kayo kanyak. Gaputa maasyan kami iti kasasaad mo. Sika tinakakaasing agtrab-trabaho para itinabisyo nga amam. Nagdakkelan a karne, ngam saan mo't ngagtrabaho. Nasakit ka nung amin tibagbagina, nana. Kasano adi agsakit, kat nakailad mo't ngami nakanayon. Awan exercise na. Agsakitan gapo iti kaiidana. Nasaya at matagim-matang ka iti masida. Manungay, tinabate iti tangdan mau. Basit langan tatang. Ikanak man nga raw. Kunak apagpuunak tinabate a kwarta. Taagang katak ko may tinatang isursur ko. Ited mo ti kwarta kanya kung no kayat mo manan ti makaraman. Tatang, di na kumamanan kabilan Maasi kayo kumakanyag. No di mo kayat ti madangran. Ited mo adagaw tinaw gawata. Amang ano'y gatang iti arak. Sayang ti kwarta tatang. Lita, talaga sakti karkarita tatang, ibatandak, masaksak tanak. Sige, ited ko tinabat-bati at tangdan ka Nabartek ka manen, Fidel. Sigurado nga inalam manen ijay anak mo ti imbartek mo. Kahit, kanya ko matibibiyang mao. Amom amarigregatan jay anak mo ngagtrab-trabaho. Igatang mo pa'y laeng mo't iti arak ti al-alaem akwarta kenkwana. Talaga man nakibiyang kanya. Maasyanak ngamin iti anak mo. Di na ma-enjoy ti kinaubing na. Tanasapa mo't a pinagtrabaho. Tawan bibiyang iyo, iti na ita. Saan kayo pakibibiyangan? Sama balin ka rin. Di na kami met pakibiyangan. Agpakaama ka kumaiti anak mo, Fidel. Saan ang naubing ni Sander? Sasak mutan ti pagserbiyan na. Anyan, di ka lamaasyan iti anak mo. Si kakit di kumaati agtrabaho para kenkwana. Taubing paiket nga raw. Awan bibiyak mo kunak man. Di mo pakibiyangan ti biyag bay. Tilang biyag yaw ti pakibiyam. Ayan nga kinaglakwam. Nalayo mo't ng dumatangdan ko, hindi napalabas ngal daw tatang. Sa nga kasutlangan tinagbatikan niya. Ited mo ta sa nga gasaot tad nagatangag. Ni, sana mabalin na tatang. No ited ko ti kakaisuna akwartak kada kayo. Awanan nagbatikan niya ka. Agbilang akiti talaw. Tanod di nagtungpalan kasi kamanan kanya. May siya. Tatang. Dua. Apay kanya kasta kayo kanya. Kanayan langin ang tangarandak na uri awan dagas nga aramidag. Awanan tado payasaw. Ited mount tikid kidawat. Ay una yun ti kasta alangam, Sander. Anyat na pasamak aya. Kinabil nakmanin ni tatang nana. Inala na pa'y ti kakaisura kwarta. Anya, ay talaga aday jay nga, ma'am.
Irresponsable lang nga rudan, violente pa'y. Pagtalawak langan na. Amang ano nakarkaro pa'y tiramida ni tatang kanyak, no jak pala pumanaw iti poder na. Mapanak iti lugar asaan nga mo ni tatang, tapno saan nakamasurutan. Sumrag ka pa'y nga rod, tamangan ka. Saan na? Namamuan ni tatang at pinmanawak. Sigurado asapulan nak na igay. Tulungan da kumanana. Amang ano daam mo ya pangisirkan kanya kay trabaho. Ala, taawag ak ti anak ti kumarek nga adda restaurant na ijay syudad. Tanukas ka sano, mapan ka ijay. Kuyugan ka, Sander. Pangaasim tatulungam ni Sander, sindi balasang ko. Kasanon nga no makaswana kiti kidnapping, ninang. Saan mo't siguro balasang ko? Awan mo't lati pakibiyangan ti amana kun kuana. Kaasila ang itiputer ti amana. Kita ti langana. Nakaro ti donor anasagrap na. Takanayon akabilin ti amana no awan ti mayawat na akwarta. Alang arod, agyan dito yan ni Sander, ninang. Agyaman akbalasang ko. Si kangarudan ti makaamukan ko ana. Nairwam mo't kit di iti trabaho. Ta inyub ubing na ti kasta. Uwan, ninang. Siya kun ti makamukan ko na. Adda ka din ni Sander ni Tibalayaw? Ay awan mo't. Saan nga imay dito eh? Apay aya? Andiat oras ang di mo't lagawid ay. Amangan mo't no nagtalawan. Sa rino ko matipapanan na nga ay. Amangan mo't no ilim-limangyaw. Kas makita mo't, awan dito'y balay. Basit to'y balay me. Awan ti paglumangan na no bilang laeng. Siguraduan nyo laeng nagsasao kayo ti punaw. Tano maamwak nga ilim-limangyaw. Delikado kayo kanyak. Maanusam nga tatyag trabaho dito restaurant, Sander? Sana ka napili ti trabaho, ma'am. Ta inyong ubing ko ti trabaho. Nerwama kon. Nalangarod. Ni manong mo a George ti mangisuro kadagi ti rumbang aramidam, wan? Banya ti ibagana, iso ti aramidam. Magyamanak, ma'am. Awan pagdanagam, tanasingput dagi tagbalin na katrabahwam. Managisam dagi jay. Angam na da parikot, di ka kumagbabain amang ibaga kanya, kuwan? Uwan, ma'am. Makatawanan na libre ti panagdaad ko dito eh. Panagkunak at panawanan tapno agabang ak, ma'am. Mababainak ngaminan kada kayo kani sir. Addan aya kwartam. Kabailamon aya tagbayad iti abang. Adamat kan basit ngurnong ko, ma'am. Adda nakita ka boarding house iti asidad tayo. Nalakalang ti abang. Akat sikaan na niya ti desisyon mo. Tinapatag sana maapektaran ti trabaho. Uwan, ma'am. Agyaman ako unay. No, sana ga po kada kayo. Amang ano aging gayta kat agrigriga taklat tayo di lugar mi. Ngala, ay uwang gayam. Kumusta matan nga dya, ma'am? Diyak mo, ma'am. Nabayag mo tin nga awan damag ko may papankin ko na. Awan nga min cellphone na. Apay, awan ka di planom amang sarong karkan kwa na? Napalubusan na nga bakasyon, ma'am. Agawid ak, tinak kumustahan ni tatang ko. O sige, agawid ka. Taikan kay ti sumagmamano nga aldaw apa nagbakasyon mo, Sander. Kumusta kayong tatang? Naimbag man ta nagpakita kapailaan. Kunak nunatay kan. Pasensya kayo no nagtalawa kiday. Adda nga ng trabaho kita tatang. Ijay syudad tatang. Adda ng tulong kanya. Ramot gaya man trabaho. Ngam apay adi ka agpaw iti kwarta. Inurnong ko nga mintis weldok tatang. Lukas tangaraw, ikanak iti kwarta. Nabayag adinak inikan iti kwarta. Isa bumawi ka ita. Awan gayam nagbaliwan na. Rupat kwarta nga aging ka ita. Talaga adinak pagan ano. Idak pa'y kumustahin.
Apay aming mingan nak. Mangtad ka kidlay iti kwarta tadapay papanak no madamdama. Un gaya. No agsubli ka iti pagtrab-trabahwam. Di mo liplipatan ti agpaw-8 iti kwarta kanyak, ah? Masapaw, labinula na pawitan na. Kumusta kayo, Nana Yolanda? Nasaya at latanak kong. Kaano pa'y anagawid ka? Hindi kalman lang, Nana. Nasaya at man, tanalagip mo asarungkaran ti amam. Wala na. Iso na lang, nawan nagbaliwan na. Partalat ti abeti panunot na. Anya? Ay, ala. Ikararag tayo lata. Asapay la kumata malawlawag anti panunot na. Katagbalbaliw matan. Mabalinti dumawat iti makan na kong mabisbisinak ngamin. Mabit lang, Nana. Tayalaan kayo. Amangan no agungot tibus mo. Untan na ka. Saan? I-charge ko kanyak titid ko akanan nyo, Nana. Mabit lang. At yun, Nana. Abit ibakan ti atugawan. Agtugaw kayo, tapno makapangan kayo na sayaan. Saanun? Mga naklaangan ijerwar. Ha? Nakakasimot dahil dyan. Nagrugit ti kawas na. Kaslad dapay kurkurang na. Nasaya at mo, ti panakisarita na. Ayan nga ta ti pamilya na. Apay nga inlistan pa'y laang tikinan mo, Sander. Di mo't imbagakkan ka free meal kayo. Bayarak day ta pare, ti babae nga agsubli-subli dito yung restaurant yo, madam. Sino ang babae? Tay kanayon nga daawit na sa ako, ma'am. Jay kasla pangurangan? Wan, ma'am. Ngam amo na mati bagbaga na. Iso na lang, takilaat nga katawan no maminsan. Pagkan-kanta pa iti sangwanan ti restaurant no daduma. Ala, di mo latan bayadan dagito, Yuan. Sana bale, intad mo matitag kasapulan. Amangan no malugi kayo mat, ma'am. Saan? Masukatan to itadado. O yaman naklaunay, ma'am. Nya po Diyos ti mang subalit iti kinaing bagyo. Sumit nga ta, Nana. Itay pa yan nakitag nagtugtugaw kayo dito sangot ti restaurant. Ada ka di orayan nyo? Si ka ni Philip, saan? Ha? Saan na Philip tinagan ko, Nana? Siyak ni Sander. Pagsangit kayo mata. Nabayaga panahon na sinapsapol ka, Philip. Amo kasi ka dayta. Ha? Karuprupan ni Philip ko. Aywan, ayan ka diti balayo. Awan balay ko? Delikado, no? Tila pagturturungan nyo. Abang ano niya pa iti mapasama ka na kayo. No kaya't yung makiawid kayo pala kanyak. Ha? Agpaiso, Philip. Sander, tinagan ko, Nana. Di nakmanlukon, Philip. Sige, agawid tangarudon, Philip. Bado kan ulas gayam tilinaon ti sako yun, Nana. Anya pa yung nga dagito inkarkargayo dito, eh. Ha? Ladawan mo tayo nakasupot. Ladawan ti anak ko dayta, idi ubing pay. Kitaem, karuprupam ni Philip ko. Ha? Karuprupak nagpaiso ti ubing iti ladawan nga ituldulin na. Ang lakas ti ladawan ko iti balay. Ma'am, agkidawak may ti pabor. No, mabalin. Anya dayta, Sander? No, mabalin ti bumali, ma'am. Akawan na. Pangusarami ti kwarta ay barok. Kaya't ko tulungan ni Nana Lerma. Ipakita ko may ti doktor, tapno aglimbong ti panunot na. Kit makasaritak anay bag.
Ti pangurangan nga gis-istambay dito sango ti restaurant? Mabit lang tada ipakita kada kayo. Oh, nati ma'am. Ne, akin ladawan dita. Nakita iti sako ni Nana Lerma. Ah, agure ka. Kasla kaing ingas mamut day taday ti ladawan. Diyak maawatan ti riknak, ma'am. Sabali ti riknak iti day ti apapai. Kasla naglagaan ti riknak ken kuana. Di mo't kunam apim mo sayan ti inam? Huwan, ma'am. Kakastamat ti imbaga ti amak. Ah, o sige, tumulong ak iti magastos para iti pan nakapaagas na, Sander. Saan? Diyak iti sumrak dita. Awan basol ko. Awan inaramid ko adakas. Di kay mandanagan tas sana pagbaludan ti makit-kita yun, Nana. Hospital na ita. Nas ka na may pa-check up kayo. Iti kasta, agimbag kayo. Awan sakit ko. Di yung kadi kaya't ang makita ti anak yo. Ha? Ni Philip ko? Wen, no agimbag kayo. Pa-check ang masapulan yung ton ti anak yo. Kat kumustan nga ni Lerma? Anda ka di mo ilan nagbaliwan na, Sander? Amo na matang tiraramidan naman. Sana kas ide, akal lahat ngagsangit. Intun kwan, agkatawa. Ay, kat nasayaat nga rod, ano kasta? Ay na, sapay la ko mga rod, tatuloy-tuluyan ti panagimbag na. Pasensya kayo, Nana. Narabya na kasi mangpad. Nag-overtime kami di restaurant. Philip, anak ko. Ha? Nana, Anak ko. Sikang agpaiso dayta. Amo kasi kati anak ko. Sana nagbaliw ti rupam. sigun iti amak. Nabayagan ana tayo ti inak. Iso nga imposible dahil nga ibagbagayo. Sika ti anak ko. Sika ni Philip. Ingatom ti imam takitaak ti kilikilim. Ha? Apay, Nana? At dabalat mo iti kanawan a kilikilim. Dahito ti pagilasinak ka, anak ko. Ha? Apay nga mo yung adabalat ko iti kilikili. No kasta. Sika talaga tinabayagan na samsapulag nga anak ko. Sika. Nana? Mabiit man lang. Talaga ka di anaimbagan kayon? Nagsubling ti limbong ti panunot yo? Uwan, anak ko. Iso ang malagip ko ti balat iti kilikilim. Sika ti anak ko. Aniha? No kunayo na tayo ti amak. Asinungor ni tatang Fidel iti biyag ko. Nabayagan apim mo sa iti amam gapu iti aksidente. Adda nang itaray kan ka idi ubing kapay. Adda ta idi ijay ilimi. Kat kalaat nga adda nang itaray kan ka. Kat nagpardas ni madayo. Impanawagan kapay idi iti radyo. Ngam saan kalataan na sarakan. Kat sipod na pukaw kayo adwa iti biyag ko. Kimapuyak. Kat napukawanak iti namnama. Aging gana pukaw ko ti limbong ti panunot ko. Anya? Oh, anya na pa nakairan ro, Nana. Talaga siguro ngayon turong ti apo ti panagsarak tayo, Nana. Ay na. Nagalas manan ti tagtagainap ka. Oh, apayakas tao ya. Kasla may palagip tinapasama kiti kalabas. Di palang kidnap ko iday kani Sander. Oh, kanayo na nakastoy. Riribok nak ti konsensyak. Ang awid ko man ni Sander. Sa kaya't konti agpudno ken kuana.
Bareng sardengan na konti konsensya kasidsidiran. Ay, agyaman ak na nagawid kan sander. Asino ta kaduham? Isuti inak tatang. Nukas na. Sikatin ang kidnap iti anak ko. Tinasaya at sumber kayo. Umay kayo ta iti unag ti pagsasaritaan tayo. Ano ti kayo tungay baga ka na kayo? Pakawanin rak no naaramid ko ti kasjay. Di ako naglibak. Tanabayagan na sidsidiran na ti konsensya. Gapoy ti naramid ko. Isa pakawanin rak ko Nakasta. Puno asaan ada kayo ti amak tatang? Saan, Sander? Why? Gusto ti ko na ti inam. Iso ti inam. Turay kas di ti kabayag tinapalabas. Mabigbig ko to'y inam. Tatidak kalasiding na iti agung na ti pagilasilak ken kuana. Anya, inaramid ko ti kasjay. Tasaan kami ang makaanak iti asawak. Siya tiyan na diferensyana. Kaya't may ti maaddaan iti anak iti asawak. Ang daksanggasat tanasapa pimusay na di asawak gapoy ti sakit. Pakawanan naksander no nagbalinak ang naulpit ken kailay. Manipod na tayo ngamin ti asawak. Kaslawanan kanas kung agbibiyag. Kasla kagurak amin na tattao iti aglawlaw ko. Kat sika tinagipapasak iti sakit tinagam ko. Pagkawanan na ko ba? Agparinto mga isang wanam ngagkidaw iti pamakawaan. Kastamot kan kakapsat. Pagkawanan na ko ba? Sikat ang desisyon, Sandal. No idarumta ni Fidel kapo iti inaramid na. Wano niya. No siya klamay sa nanang. Uray saan siguro. Nariknak mat tinalaw sa panagbabawi na. Anak ko. Ken uray na ulpit kanyak idi ni Tata Fidel. At least, adda nadakkelat nga amak nga uray kaskasano. Ngam inululpitan na kaitikan labas. Linipat kon lagi di nanan. Impatag ko tamat ni Tata Fidel nga uray na ulpit kanya. Imbilang ko apod no nga amak. Tay sukat nga ron kinadakkelak. Kaasimat no paibalod tayo. Lakayan. Nagsaya at ipanagpuspus ang anak ko. Agyaman na, tadimakkel ka na sayaat. Nga uray kas jay ti kinaulpit da ya Fidel kankat. Kat itata nagkitatan, bumawi akan ka. Sulnitak ti aduan nagkurang akan ka, anak ko. Patpatgan ka unay, anak. Ipatpatag kayo mo't nanang ko. Biyag di tao. Naglaing kat dagita nakarubat at di dapay amo ngay bilang dagiti basura da. Agkakaywara! Nagala sa kitain! Sinalbag dakit di amin. Day tangiwat mo, Alan. Amangan no adda makangagkan ka. Agkakaywara nga ro dagiti basura iti parangan salay. Awanan bain dagita akaruba? Buisit dakit di amin. Anya nga rod kat basura mat dagijay. Bay amon ta siya kung timang dalos iti paraangan, Alan lakay. Nalakalaang at trabaho day ka.
Sana ang makapagtagpal. Ang mga napaltugak na kita ka aruba. Patayag to pa'y amin ida. Mabuti nga kaya. Anya ka din day ta sasawam, Alan. Mabutbuto nga iti day tang ibagbagam. Basura laang patayamon dagiti kaaruba. Nuan niya timbaga, karamidag. Talaga po matayak iti tao. Nuulitin da pa'y nga agibasura iti parangan ta. Gusto day tan. Di ka kumaaglaaw pa'y. Kababain ka dagiti kaaruba. Tapay kuma. Isuda ko matirumbang agbain. Kaputan nagbasurahan dati parangan ta. Sumardengkan ko nakmat. Itay pa'y aday tabasura ti bagbagam. Hoy! Da kayo akaaruba! Awan babay nyo! Agsagana kayo kanyak no ulitin nyo pa iti agbasura iti paranga! Huston, Alan. Di kan aglaaw. Pang-asim. Awanan bain day dyan nga alan. Dilatan basura ti pagpupudutan na. Nakalalaaw itay. Nagpigsa tingiwa na. Wen nga ro tatang. Pagsisikuran na dagiti na iwara a basura iti paraangan ni. Nagrigat a pagsardengan. Kasla armalay tingiwat na. Hay! Mabutbutengak nagpungpungtot ni Alan tatang. Kasla di nakbigbigan nga asawa na. Nangigkaw ti panagpukpukaw na itay. Agasam tapaltugan na dagiti kaaruba nga agiwara iti basura da. Kunamlan asino nga agsasaw iti nga alan. Wen nga ro tatang. Kababain ti kastang aramid na. Tilang pagbut ng anak ka. Kasanungay, madamang tutupkan ko na gapoy tinalas nga ugali na. Dait na lang unay ti pagbutbut nga tatang. Sapi agpang ta ni Alan. Jak malapdan tingiwat ng agsaong. Nalabagbaga ang tulatan. San arong magkararamidin na. Basura lang, pumatayan iti tao. Anyat kita ang iti paraangan, Alan. Tiawanan bain alito. Ha? Apay nilito. May samod na ita tao. Awan babain na. Kaslawan nagadalan na. Aday ta ka manin ako na, Alan. Awan matbasol kan kanilito ng pagpupudutam. Anyang awan basol na sasawambit. May samod na ita nga agiwarwara iti basura na. Anya, basura manin ti bagbagam, Alan. Awan kumati parikot. No saan da nga agiwara iti paraangan ta. Anya. Payman, kasaritak man ti awanan bain. No lumabas kayo matiti paraangan, saan kayo nga agiwaralatan iti basura yaw? Siyak ka diti pangibagbagam iti dayta, Manong Alan? Ta sino pa'y kuma? Sika lang mati lumabas diti paraangak, awanan sa balipay. Saan ka mat siguro atulangan niya? Awan mo tingura ka basura. Limabas aklang mo diti paraangan nyo, Manong Alan. Amok a basura yaw dagiti na iwara dito iti kalman. Nabambanog kami kanisali anang daldalos ka dagiti basura yaw. Ha? Da kayo lang mat a pamilya ti asidag diti parangan me, lito! Iso da kayo mangarod ti akin kukuha ka dagiti basura na iwara. Saan mi ako kuha dagiti na iwara a basura iti parangan nyo, Manong Alan? Amangan no basura ti sabali a tao. Iso di ka ko magpabasol. Di ka man agin diti amul ito. Amok a basura yo dagiti na iwara diti parangan. Agrason ka pa'y laang? Anya? Naglain kang agrason ha? Abay, anya ti kayat mo mapasama kita, ha? Ne, awan ti kayat ka mapasama. At dapaltog ko lito. No agaramid ka iti jak magustuhan. Dakas ti mapasama ka. Anya? Kabalan ka paltugan dito mismo aparaanga no sabalit isumbat mo kanya. Bangkay kan tulangan nga gawin. Ne, di mo kumamit aramidin ti kastama nung Alan. Agkakaro ba tayo? Basura lang dito pagparparikutan. Sana ka mang rabrabak dito. Idasay ka mismo dito paraangak no agkamali ka iti isumbat. Nagalasan day tang imbagbagakan ka ni Alan, lakay. Ay, uwan nga rod. Bakit? Jaklatan nagtagtagari. Tama nga niya pa iti mapasamak. Jakpet kiriri. Nang una, kitagakaro ba tayo? Gusto la unay ti inaramid mo, lakay. Nasaysaya atin alumitlik ka kankwana. Talaga anatangsit day dya karuba. Basura lang nga na iwara iti paraangan na. Nagdakkelan nga isyu kankwana. Pagtangtangsit na di paltog na.
Kabailan na kami ti pumatay, nga uray pa'y kaaruba na. Awan pilpilin na. O ngayon day siya tao. Kasla naglakad di pumatay iti tao nagsasao. Isasaan ako na magnapa iti parangan na bakit. Lumiklikak langan, tapno saan kami nga agapa. O sige, liklikam tikas kan kwa na akaaruba lakay. Nagdakas ti ugali na. Mapuppukaw di may sa manok ko, sali. Tinakaw na laki de. Amang ano adalaang iti paraangan ti manok, anan. Di ka kumagpabasol. Sana basta mapukaw ti manok ko, no awan tinangala. Anya, Tinakaw lakit di dagiti kaaruba nga awan masinsidana. Alan. Agsaga na kanyak dagiti awan ng pain. Alak man ti baltog ko. Saan, Alan? Di ka rumrumwar. Di ka kumaagparnoy iti riribo. Ay, di nak malapdan iti aramidak, sali. Hoy! Asino kada kayo tinangtakaw iti kakaiso na manok ko? Ha? Huston, Alan. Di mo kumapabasulan dagiti kaaruba. O pa sinurot nakpela dito'y parangan, mate. Sublitan ije balay. Di ka kumaagpukaw dito'y paraanan. Nilakit dilito tinangtakaw iti manokta. Isulang ti amok nga sakit tinagam na kanya kapo iti imbagbagak iti kalman. Anya. Lito! Rumwar ka dita balay mo tag sinubok saman. No sino ti malalaki ka data? Aglaban tano kayat mo! Sumardeng ka na, Alan. Kababay ti kastangar aramidam. Muddo deta paltog mo. Di mo alam ti paltog ko, sali. Paltugak na jali to. Lusok ak ti banga-banga na. Isulakit di tinangala iti manok ko. Talaga ang maagday di akaaruba. Nagpukapukaw iti paraangan. Awan babain na talaga. Baybayan nyo at tanana. Sana ka rin mo rita ipupukang. Palso amin nga ibagbaga na kung ipagpabasol na kanya. Asyak ka na tinangtakaw iti manok na. Naglaing agpabasol. Awan mo't nga ron ti pamanagnak na asika tinangtakaw iti manok na anak ka. Jakman amo, no apa asyak ti pagpabasulan na nanang. Awan mo ti madingay, naramit ko kunkwa na. Ay, nagdakas akaaruba niya, Alan. May mayat ko man, pumanaw dito'y lugar tayo. Sumit talaga tiriribok dito'y lugar tayo day di ataaw. Adaw ti mabutbutang kunkwa na. Diyay latan busis na ti mangmangag. Ay, Tirigat na. Di pa'y anawaan ni Kapitan ti Kastyengar aramidin ni Alan nga uray no agpukapukawan iti parangan. kabagyan ni alam ni Kapitan. Adun adaras nga kapukapukang. May baybayan lang ni Kapitan. Ay, kabutbutang day di ataaw. At dapay imot na apaltaw. Paltugan na kanaw di agtatakaw. Nanang, No saan pa'y laang aksyonan ni Kapitan, ay siya kun amismaw ti agipulong kadagiti pulays. pasensya ka na. Ito lati may entrega ka na pasadaak iti tricycle bakit? Nakapoy ti pasada ita. Ay katanya nga ron ngay. Ala, agsukat kanta ni. Naidasar kun di kananta. Amo ka mabisin kan. Ay na. Huwag bakit? Mabisi na ka talagan. Indanon ko dito balay tibisin ko. Talaga asinapa kung tinagluto iti pang malumanta. Taamo ka mabisin ka sumangpet lakay. Agyaman na ka, tanasingpet ka nga asawa. Kuray no basit lati mapaspasada. Naragsak ka. Kaya man nakahawat ka. Di ka matanagan. Adan tulak ta pagsayaatan ti biyagta. Adda ka asi ti Diyos. Huwag bakit? Saan ta mapukawan iti namnama? Dito! Ulam-lam, asino kang agiparparada iti tricycle dito dalan? Ha? Ha? Ni Alan jag pokpoko iti paraangan. Hoy! Pagibyangan namin aparadaan ti tricycle. Ay, tinapyanan ka sarita pa kayo. Wala, kumuna ka na naman. Pasensya ka, Manungalan. Imparadak mo't itinasaya ti tricycle ko ha. Saan mo't ang makasali iti dalan? Nangalami tilay mo nga iparadam ti tricycle mo iti dalan nga agturong iti balay ko. Ha? Di mo kumamot pagpupungtutan ti tricycle ko ang nakaparada man. Saan mo't ang makasali ko nakmanan? Be, tagrason ka pa'y lang. Dinalog na punten, Manungalan. O niya, lumaban ka! Ipakita ang akabalan na. Sana ka lumaban ka ka.
Ipakitam ang malalaki ka lito. Nakitam na ito, ha? Paltog. Kaya't mo tapaltugak na ito ulo, ha? Ni, saan man alan? Di na kumamot paltugan. Pangasim. Idulin mo na itapaltog mo. Sana ka lumaban. Mabutang ka malagayan dito. Hala, yalis mo dati tricycle mo itinakay para daan na. Darasan! Uwin manong alan. Iales ko tricycle ko. Talaga nga glab-labusin na ijay nga alan. Sa dino tayan, tiyawanan bain, ha? Apay ka di tatang. Anya man ang tinaramid ni Alan. Kano dinanog na nilitaw. Anya. Tila nagpailan ni tinaramid na. Agasam ta dinanog na dyan nagsing patataw. Anya. Agyaman ni alan, ta sana bimalis nilitaw. Binaybayan na lang, ti panang danog na kang kuwana. Tatang. Diyak kayat na dyan manugang. Satanas. Ibabay na ti pamilya tayo, anak kaw. Siya kung ti mababain iti aramidan na tatang. Mabainak at talagan. Nagposko la talaga ti panagrurupa na. Ay nanusan la dakas ti magdangran iti tao, dinanog kaun. Mga matagbat ko pa'y. Tatang. Ay talaga nga aramidak na ito no siyak ti mapunwan na. Di na kita ni Tikas Tasali. Diyak kaya dito pa nagkit-kita. Sikan ti pagsasaritaan dagiti kaaruba, Alan. Di mo kanuam mo ti makikaaruba. Dinanog mo pa yan nilito nga awan basol na. Anya ko manu diyak amo ti makikaruba, ha? Awa ang tinasakit na bakrang ko. Mabut-butangan dagiti kaaruba kan ka. Tanaglaing ka ang makiapa, Alan. Rumbang lang agbutang da kanya. Talaga kabalak ti pumatay nga uray kaarubak nang runa dayjay alito. Kaya't ko kay tapatayin dayjay tao. Tanangam ti panagsasaom, Alan. Saanan anasaya at day tangar aramidan. Sana ka mabutang. Rumbang lang agbutang dagiti kaarubak kanyak. Iso adinak man pakibibiyangan si kasalian. Uray si kang asawa. Kabalan ka adangran o kontra-kontraan na. Awan kabutang ko nga uray asino dito yung lugar tayo. Adapaltog ko? Iso nga awang kabutang ko? Ni, si kamot gayam sali. Uwan Roma, umayak agkid daw iti pamakawan. Gapoy aramidan ni Alan nga asawa. Mababainak law na yan. Gapo iti inaramid ni Alan kinilito nga asawa. Sani? Nang runa iti aramidan na kada kayo nga ag-asawa. Awan mo't basol nyo. Ngumno apay akagura na kayo ti asawa. Ay, mababain ka talagan, Roma. Ni, agluwa ka matkan sali. Gapo ta maumakmatan. Nagtagsanan ti barukong ko. Ay, naalala. Gusto daytan. Di ka nagsangit. Panggap ko pa yan na panawan ti asawa, Roma. Anya? Kaya't kung ti makisinakan ko na. Sa anak matan anaragsakan ko na. Nasaya at mata nagsabat ta diti parangan alan. Ne, ada ka ni bagang kanyag tatang. Mangibabayin ka manugang ah. Diyak la kumanin paasawa ti anak ko ken ka. Ne, anya ka din dito nga ibagbagam tatang. Nagalas ti ugali man ay kamkamang. Mabit man lang tatang. Naglas to ka man din. Gagsasaw. Sikat ilas to galan. Ibabayin na kami na kay kamangam. Awan karba nga mamangdangdangran iti tao. Dakat di pa nagsaso matatang. Sabay, hindi mo kabutang ti palto ko? Anya, anda palto ko. Ha! Oray man sikat ti amati asawa saan kakabutang. Anya, paltugan ka no, di ka pala sumanaw. Ha? Ala, nagsawa ka pa ito, dahil tuyan paltog ko di ka saritam. Tatap. Nagasata kita ngal daw. Bakit? Oh, apay ka di lakay. Inarkila tibak ng ti tricycle ko. 5,000 imbayad na. Oh? Talo lang nga dara sa nagsubli ti tricycle ko anang bunag ka dagiti gargaret na.
Ang inikanak iti 5,000. Ay na, nagsayaat mo din. Sana day ta bakit? Alain na kano pa driver na. Ha? Imbagak namin akabalak tag manihot ti kotse. Isuma alain na ka family driver da. Ay na, nagsayaat ka nga na tao, lakay. Isa pinaraburan na ka ni Apo. Wan bakit? Nagsaya ta talaga ni Apo Diyos ka tata. Wisit! Naabakak iti sugal. Sahur kayo ah. Abay ko sahur kami, Alan. Isubliw ti kwartak no diyo kaya ti matay. Anda ka yung paltok mo, ha? Isubliw ti kwartak nga inabak yo. Tapno nasayaat kayo. Sana mamalayin. Noon ta paltok mo. Ang damot imukot. Natayan ti asawa tatan. Diyos ka. Saanan anay sambot ti biyag na dito ospital. Parang ti pakinakam mga nagkaw. No saan kumanagaramit iti saan anasayaan. Si bibiyag pa'y kumanialan. Siguro kadagiti nakakita kat basol ka no ni Alan ti akin. Naabak iti sugal. Kat impalastog na ti paltog na. So aday jay, pinagsubagsuldan. Nakataray mat yun ang bagsulkan ko ana. Nalabit ngaglimlimangay. Nagaramit, iti sana nasayat ni Alan. Iswa, saan mo ta nasayat? Tinagbanagan na. Diyos ko, pakawanan ti asawa. Biyag ti tao. Babae ti anak talena. Nakipimpintas ng uming. Karuprupan. Saan pa'y amadlaw itano asino ti karuprupan ha? Tamaladaga pa'y laang, Ben. Basta madlaw kon asikati kayong ingas na. Isa nagpintas ti anak ta, bakit? Huston ti may isang anak ta. Diyak kayatan ti aganak, Ben. Nagrigat. Ay na, kastalay ti dango. Agaminto nagbaybayag. Laklaka amton ti agpasngay. Kurang ati may isang anak ta. Uray, dua, wano talo. Wano, upat no iso. Diyak ngarod kayatan. Uray kumanubak nang ta. Tauray aganakak iti adu. Tamangala ta iti yayada. Ngam nakurapay tamat. Pasensya ka na. Doon ako rapayak lang. Lena, ang maipasigurado kan ka. Adi ka ito aglangan amangan iti anak ta. Diyak ipalumos na ita. Aggagatak iti husto. Ay, trabaho ka, trabaho. Binigat amapan ka ijay talon. Ngam di tayo matla bumaknangan. Dumtang tulay tabagat. Basta saan ta mapukawan iti namnama. Patcheck nga ipaito ti Diyos na itakanata. Kanon to nga tangay. Masikuran na kon, Ben. Adan anak ta. Ngam isulat tamat ti kasasaad ti biyag ta. Nakurapay talat ta. Di ka ganat bakit? Basta di taliwayan ti agkararag. Dumtang to dahi ta iti umno a panawan. Bakit? Umay kan tamangantan. Nakaluto akon. Anyat linuto mamasi dangay, Ben. Nagluto ak iti aba. Sinagpawak iti karin. Aba manon. Makauma. Napurga ako niti kakasta. No saan nga aba ti masida? Saluyot kan pareya. Ay, pasigabulbulungan ti karga ti buksit ko. Mayat kit di Tanasustansya dagiti ipapaunag mo. Nagruna. Ket aggat-gatas ti anak taken ka. Ay, kaanon to nga tagumin na awat ti panagbiag ta. Marigrigatan ako na mga wawiri ti anak ta.
Mapuypuyatan nakakanayon, tanakamangmangit mat. Sana balay. Tadak mo't akasinublat mo ang mangisala iti anak ta. Nukas diyang agsangit. Nubak nang takuma, ti anda kumamot yaya ti anak ta. Apalak dagiti daduma nga amok. Adda yaya dagiti anak da. Adda katulong day je balay da. Takasano, nagbabak nang dagiti nakiasawaan da. Ay, ala, inta mga nun. Diyak kumamangan ngam kapilitan. Tagpagpagatas ak. Ben, saan ka pa maturog taday bagak? Anya na ito bakit? Sapay ko matamawatan na kiti dahito nga ibagak. Kaya't ka ngamin atulungan nga ang trabaho lakay. Kaya't ko ti makaurnong adagos. Agluwasakin ton bigat. Tay nakagsapul iti trabaho kay di syudad. Anya? Ay, sana. Basit pa iti anak ta. Di ka pa unay makatagad. Ngamin, di ka pa natanggat iti usto. Amangan no mabignat ka. Napigsa akon, Ben. Kabangala akong tagtrabaho. Ladingitak, hindi ka palubusan. Ladingitak mat. Ngam sana si kati makalapod iti kayat kong aramidan. Kayat ko ti bumaknang. Kayat ko ti maadtan iti ado a kwarta. Baya masyak tag sa lukag para iti pamilya ta, Lena. Bantayam kit diti anak ta. Kaanon tupay ngay. Manalon ka lang. Awam mo't ado a kwartam dita. No agmula ka itinatang basit matlat mapaglaklakwam. Ay, pasensya ka na. Naranaak ngamin din nala ka-apresyo. Adahas iti hapo. Di na tayo baybayan. Kat patsak agumin awan tumatla ti panagbiag tayo. Ikarik bakit? Dublyak ti kinagagat kong ang trabaho. Ay, kaanon tupay nga ta bumaknang tayo. Amang ano lakay kan baketan, di tapay labing maknang. Isong agpasyudadakit di. Kat numakasapulak iti napinda sa panggadak, agurnungak, tag negosyo akto. Saan ka nga umadayo bakit? Maasi kang umamat iti anak ta. Basit pa'y unay tap na panawam. Kat ano sampay nga wawiran Ay, basta no niya timbagak iso ti aramidak. Nulapdan nak, nasaysayat lang agsinatan, Ben. Anya? Apay a pinalubo sa mapimanaw jay asawam. Maladaga pa'y laeng ti anak yaw. Ay, kasanun nga iti panaggatas na. Impanaw nanti gatas ti apukaw. Linapdak mat. Diyak pinalubusan. Ang nagpilit na na. Ken pinangtaan na. Nulapdak kano iti kayat ng aramidan. Nasaysayat la kanong ngagsina kamin. Anya? Ha! Awan asin na iti anak yaw. Ay, kaasim ti apukaw ka. Nakuna namat kid di nga agawin tunggal agsweldo nanang. Ay, malala. Taaw-awirag ti apukaw. Tapno makatrabaho ka lata anak ka. O ala, sumrekan na my friend. Dito iti boarding house ko. Nalawa mo't gayam ti apartment mo, Diana. Asino ti kadwang magnanaad ditoy? Awan, si Shaklaang ditoy. Manungay ti abang mo ditoy? Nangina Ang lumayos lang. Di, iti abang mo ti papapanan ti sweldom. Saan asyak ti agbaybayad iti abang ko ditoy? Anya? Kasano ti abang ko ditoy ngay? Mano ti share ko iti abang, Diana? Ay na, di mon panunutin dayta. Talibre ti panagnaid mo dito'y apartment. Naalala, may kakitin tag merienda tapay. Kanuntan ti in-take out ta merienda. Diana, anya ka di trabaho ti pangisarkam kanya? Waitress iti may sa beer house, Lena. Ket mo? Ha? Napintas ka. Iso sigurado ang maawat ka ijay. Kan kalaslas bangang, friend. Manungay ti sweldo? Sakto lang. Ngam, ado ti matip mo ijay. Bumawi ka ititip. Ta ado ti galante a customer ijay. Ijay ka di matayan ti trabaho? Agkatrabahuan tanto, Diana? Saan? Si kalaang ti agtrabaho ijay. Ta imikat akon.
Kat aksap-sapul da iti kasukat ko. Apay ngay mikat ka? Pinagsardeng na kun ati nobyo. Di na kayat nga agtrabaho ak ijayon. No kasta. Adan nobyom, Diana? Asino ngay? Kan taga ano? Ay na, maam-amom to no madamdama. Ta umay ag dinner dito eh. Hello, Lina. Kumusta ka? Nasaya at latamat, sir. Ay, da kayo gayam tinobyo ti gayam ko. Di mo siguro namnaman na may sala ka itinobyo ni Diana niya. Ay na, tawin laang ni Mensyo tilakay, friend. Ang ubing pa'y tirik na na. Saan ka di, honey? Uy, nani. Gusto ka iti Dayta. Ala. Mang Rabita yun. Kabayatan ti panag-iinistoryata yung honey. Lena? Saan amaturog tinobyong dito'y dagus mo, Diana? Saan? Tada sa bali a balay na. Balay da, iti asawa na. Ha? No kasta? Ada asawa tinobyong? Win, friend. Sana problema dayta. Tasyak ti ay ayatin na. Kan maipaay na amin nakasapula. Kat uri dya kag trabaho mabalin. Ngamin, kanayon nak nga ikan iti kwarta. Iso kaslag susweldo ak matlaangan. Anya? Mariknak ti bannog ko na. Ngam agano sak. Gagangay la siguro iti agdadamo ti kastoy. Ngam no mairwamak ton ditoy. Patsa ka sa anak ton amarigatan iti trabaho. Kan saan na bale? Tadakkel ti matmat gadak ditoy. Sapay la kuma. Tabumak na nga kun iti mabiit. Mapanang iti syudad, tayo naksapulan ti asawak nanang. Anya? Apay amum ay ati pang sapulam kem kuha na ijay. Sapula ka. Ay nanak ko aya, nalawa ijay syudad. Kasanwa masapulam, no di mo mo amaw ti address na ijay. Nanang. Saan nga may na nagparparit na nila na kanyak? Diyak maawagan ti cellphone na. Anya? Masapol na mayawid kong ti asawak. Tapag sasaritaan tayong ti panagtalay sa amin. Ay, yan. Manipong nga mimpimanaw. Sana na nagawawi da pulaws. Di na kay mapanunot mat iti anak yaw. Insukat na kan samutin nga main. Di kay kumamot agsaw iti kasta nanang. Sana maaramin ni Lena ti kasta. Agyaman ak tayo mawag kamot lang, Lena. Kumusta kan? Agawid ka kuman. Kailiw da kan iti anak ta. Ladingitak, Ben. Ngam jakon agawid dita. Anya? Iso ngay mawag ha. Tamangan mo namnamaang lang ti panagsublik. Sikan ti makaamoy ti anak ta. Tabi siya kiti trabaho ditoy. Pangasim. Di na kami panawan iti anak ta. Ay-ayaten ka. Kasapulan ta kay ti anak ta. Hello? Lena? Lena? Mala, di mo ipilit ti bagim ken kwa na do talaga di na kan kayat, anak ko. Kaya na balik, tada ti anak mo aliw-liwam. Isulangin ati pangibukbukam iti atensyon mo. Ay-ayatek ti asawag nanang. Ay, uray ay-ayatam, no di na ka mo ay-ayatan, awan serbi na. Iso alipata munday tarik nab kandilena. Nabayaga ko nga agtrab-trabaho dito syudad. Ngam, awang pa'y urnong ko, Diana. Ay, nadlaw ko nga minkin ka. Nga adagas-gastadoram, Lena. Hindi ka masaksakitan na. Ngam day ta nga mintin nadlaw ko kan ka. Linawas nga agpabaro kay tibag, sapatos, bado, kanayon ti outing mo. Ay, jakmo't maliklikan ti awis dagiti barkadak, Diana. Kan may sa, uray kasano ti panagurnong ko. Magastos ko matlat to ti kwartak. Ay, mabambanugak nga rodan ng trab-trabaho, friend. Okay.
Anya nga ro ti plano. Agawid ka ni jay lugar yo? Saan? Adda ngamin agar-aram kanya kabak ng alakay. Iso na lang tana, ada asawa na. Kasmutlay tinobyom. Anya? Hay, kasanon ti asawam ije probinsya. Nabayagan na nalipatak dayjay, Diana. Kaya't kaatuladan. Nga oray saan ka nga agtrabaho. At dalata kwartam. Kan napintas ti pagnanaadam. Ay, lading ito, Klena. Ngam na mabalin. Diyak kaya, maitulad ka kanyak. Ha? Saan apan nakibiyang da ito ya? Ngam, panangisakit ko kan kakas gayam. Napadas kong dayta? Iso nga, amok ti bagbaga. Kan, adan kapadasak. Narigat ti sitwasyon ko, Lena. Diana. Iso ano mabalin? Diyak kaya da maitulad ka kanyak. Narigat ti makirelasyon iti adaanan iti pamilya. Kan, saan ko nga inayat ti nobyo? Kwarta na laeng ti kayat ko kan kuana. Kinapudno na. Plano kon asinaan ti nobyo. Ta kayat kumuten ti mga barwanan, Lena. Ay, adakan ka dayta, Diana. Basta siyak, nabukalan ti desisyon ko. Praktikalan ti biyag ita. Iso ang makaammuditan. Ikari, di kan to agrigat iti sidong ko, Lena. Agbiag kakas la Rena. Itid ko kami nakasatulan. Kan agabang ak iti pagnadan. Agyamanak, Densyo. Ngamjak na ikarya ka na yun ti panagdan nata. Tamo meten, adu na iti negosyo nga sa sikaswag. Wen, maawatak dayta. Iso nga ayos laeng, Densyo. Densyo, nasaya atay may ka. Aday bakak. Anya tayo tahani. Masikugak. Tanya ko mahita. Sana problema tayo ta. Uray aga na kaiti sa nga pulo. Kabayla ka suportaran. Anya? Aywanam nga ruti sikog mo. Tapno na salon ato tipas ngay mo nga anak ta. Nakaano lang, hindi maladaga ti apukok, Ben. Ang amita, dakulan. Dandan yung iskwilan. Uwan nga ron, nanang. Mano natawan tinapalabas, manipod pinanawan tinan. Ang maging gata, di pa'y imay kinita, ti inanamay. Kahit, kumustan ngay tirik naman ako, nakalipat kan. Uwan, nanang. Nabayagan na naaklon ko ti amin. Nailiwliwag kunti naramid ni Lena kanyak. Una, rumbang laang anak ko. Sa nabalay, taan anak mo. Nanang, kaya't ni Tata Kandro nga ipaabang ti may sa ektarya atalon na. Abangak na jay. Anya, ay kada nga raw pagabang mo, anak ko. Ang mga nangina mo ti abang. Masubot ko ti abang, nanang. Basta mulaak iti ado. Sika, anak ko. Sapay lakuma, taag swerte kanto, anak ko. Isumot lagayam asag paminsan kalangan nga umay dito'y dagos mi kadagiti anak ta. Tadapay sa bali ang babaim. Saan lagayam masisyak ti babaim, Densyo? Awan ti karbengam nga reklamo. Taimun una, anak karelasyon ko da Caroline ken Jenilyn sakbay adata. Anya? Iso adi mo pagimunan ida. Agpapada ti trato kada kayo. Pati allowance nga itid ko kada kayo ket agpapada amin. Densyo, duwa ti anak tan. Agbalbaliw ka kuman. Why? Kaya't mo na sinaan ka. Nagbalbaliw ha. Siyempre, sinaan kayo amin na babay ti biyag ko. Kaya't ipamaysa akong ti atensyon ko iti original nga asawa. Ha? Iso di mo sasawan ti kasta. Anay ko, agsakit man ang di baro ko.
Danuman. Anyat marignam. Maulawa ka. Kan marigata ng agangas. Diyak mauawatan. Tirik na ka. Mabit lang nga rod. Yalan kay ti Danom. Diana, sa dino tayan mo. Ada ka kadipa iti sigod adagus mo. Ay, nabayagan na pimanawa kay Jay, Lena. Tanabayag mo to na sinina at tinobyo kay Jay. Apay, anyat sa sanitam. Diana, awanan ni Densyo. Natayan. Anya? Kano ba eh? Anya di matay na? Naatake ti puso. Madamaitan ti pan nakalamay na iji balayda. Diyak makapan iji ta mabutagak. Amangan no niya taramidan ta asawa na kanyak. Anya? Agad, kasano kayo ang kanagiti ubing? Diyak ka mo taramidag, friend. Awan na pulos ti imbati ni Densyo ang kwartami. Kanado pa'y gayam tanak na iti sabali ang babae. Anya? Ay, friend, kumanong kalaangin dita syudad. Agawit ka ni di probinsya. Agregat kayo lang dita. Sabay, na po, babasipay lagi di anak mo. Kapilitan na kasta. Agsubliak lang iti asawa nga di probinsya, Diana. Pimanawan dagiti truck ng bunag iti napit mo amula manakaw. Wala nang. Kahit naranaak man ang tinangin na presyo ti mula katarong. Ay wag nga raw. Ay na. Ha, aduman na ti naglakwa manakaw. Aduman ti kwartam. Wala na. Kahit patsaka parabor ti apo ti amin a bendisyon na maaawat ko. Wala nakaw. Nayat unay ti Diyos, ta kinaasyan na tayaw iti apo ka. Una nang. Kanun gayam. Nasaon ni tatakan draw nga ilako na ti abanga katalon na. Takasapulan da kano ti kwarta. Iso nga imbaga ka siya kung ti manggatang. Ay ka, adakin ka, aday ta anak ka. Wow! Adan lugan tayo, tatang. Trakpay! Una na ka. Tapno da pangiluganan tayo kadagiti mulak. Tatang, ada nagsarda nga tricycle iti batog tayo. Sino nga tada kita? Kumusta kayon, Ben? Lena, nakalagip ka mat. Anak mo nagita duang ubing? Wen, Ben, ngam, natayon ti Amada. Tatang! At to yun ti pinaalam na danom. Iso ka din ti anak ta, Ben. Wen, ni Girlie. Girlie anak. Agmano ka kaninanang mo. Anak ko, ay na, kumusta kan? Ay na, dakkel kagaya man. Ay na, nagpintas ka, anak ko. Shakti naman anak ko. Kumusta kan? Apay nga itakalangag pakita ngay nanang. Sa di mo tinagapwam. Napanak kami nagtrabaho ijay syudad, anak ko. Anak ko, ay wan, kakabsat mo dagito eh. Tinasayat. Umunag tayo pa dito balay. Napulod di tiruar. Di tayo nagtipagsasaritaan tayo. Pimintasan ti balay tayo, Ben. Kan, adda pa'y gaya man lugan mo. Pimintas gaya man ti panagbiagyo dito probinsya. Naasiwanay ti Diyos, Lena. Iso tinagkapan namin nagita aparamor. Kaya nga pumutan iti panagsalsalukag ko. Naku napay ni Nanang, nakagatang kapay kanun iti dagam. When? Ay, pakawanan na ko ma, Ben. Dakkel tinagbasulakan ka. Naaklon kung ti panang panaw mo kada kami. Iso na bayagan na napakawan ka, Lena. Agyaman ako, Nay. No kasta, adapay gundaway ko amang sulnit itinagkurangak kada kayo. Napakawan kan.
Gamdya kon makisinnublian pa'y kan ka. Nabayagan na napukaw ti panagayat ko kan ka, Lena. Iso adi ka kuman mangnamnama pa'y kanyak. Ben, No pamakawan, may ko kan ka. Agam no ti panagayat. Sorry. Ngam nabayagan anapukaw dayta. biyang di tao. Ay ayatan ka, Maji. Sabay ko nga, tamaayat nakmat. Arnold, sigurado ka iti dayta nga ibagbagang? Laglagi pam, adda may isang anak ko iti kinabalasan. Awan problema iti dayta. Tano asino dagi tinapatagkan ka. Nakasagana akmat na mga ipatag. Arnold, Ikarig, di kanto paldaangan na pulos. Agbalin kanto anaragsak iti danat. aklunat, adda matrignakan ka. Tila ang pampanunutan, kat dagiti dadakkel kan kakabsat mo. Amangan no sa andak akayat aparakan ka. Ngamin, addan anak ko iti kinabalasan. Siyakte mo saknan iti daytoy. Saan nga isuda? Alan na. Aklunan na kuman. I love you. Ay ayatan ka, Mat. Arnold. Agyaman ak, Maji. Ikarig, si Kantula ang ti babae nga ayatag. Aging gatong palbiag ko. Nagado ang mabalin mo nga asawaan. Ngamjay pa'y matadanak na. Nasingpat ni Maji nanang. Nagagait. Ken na nga to tisad na iti kumpanya apagtrab-trabahuan na. Katanya kumaita. Ha? Jak kayak daya aparakan ka. Kababain. Kas kalamay ibusan iti babae. Basta ni Maji ti kayat ko. Ikalaysak ni Maji. Kati kasar mo ano at daurnong mo. Makambo ka. Jak kayat apakibiyangam ti tarakan mi ababoy kinitatang mo. No balasang ti asawaam. Wan, da kamay ti aggastaws para iti panagkasar mo. Ngam no jay to pa'y matlaad da anak na ti asawaam. Ha? Makaammo kang agdiskitar iti pagkasaryo. Arnold, nailang antan. Apay, pagbabawyam ka di tinaramid ta? Amangan no maulit tinapasama kanya. Amangan no panawan naktumat akas iti inaramid ti imo na anobyo. Jakto ramidan daytakan ka, Maji. Promise. Arabang na, nagkasarta kumapay nga umuna. Satan to inaramid ti kay kayanta. Lading ita ka. Saan ta pa yan makapagkasar? Awan pa ngamin ordang ko. Ay, jakmat ngamin makaurnong ta nagbasit ti sweldo kas company driver. Naimbagan ka tadakal ti sweldo. Siyak ngay. Arnold, Isang agurnong tabaywan. wan sa anak matkit di nga agganat apa ikasarkan ka. Agtinulong ta nga agurno. Manang, di mo itulog kasi kadag gastos para iti panagkasaryo ka ni Manong Arnold. Babae ka. Ni Manong Arnold at irumbang nga gastos ta iso ti lalaki. Saan? Jakmat kaya't ama pasamak ti kasta. Una, ura danak mo, babae ka lata. Iso da tirumbang nga gastos. Kan nadamag ko adi nakakayat ni Nana Lulit para ka ni Manong Arnold. Wan ading ko. Naamak dayta. Iso nga oray kayat nak nga ipasyar ni Arnold ije balay ta. Jak kayat ti sumurot. Ta sigurado ang makangagak iti saan anasaya at iti inana. Ay, sapay na laing mo't asumauti ina tinubyo. Nadilaw pa'y. Ay, narigat ti makikabalay iti kastya klase ti katugangan mana. Ay, nabayagan anadlaw ko dayta. Ngamjak matan nalapdan ti bagi ading ko. Nagayatak matlatakin ni Arnold. Manang, amo ka din ni Allen ti maipapan ka ni Manong Arnold?
Saan pa'y? Sa anak pa'y anak kasagana amang ipod no iti anak ko iti kaaddat nobyo. Ay, kasarita mo tinasaya at amanang. Dumakdakkelan ni Allen. Maawatan naman siguro. Tulungan nakman ang makisarita iti anak ko, ading ko. Tulungan nak magpalawang. Sige, no talaga desidido ka na makiinayat manan, adakan ka na itamanan. Suportaran kay tanyaman na pakaragsakam nga aramidan. Agyaman nak ading ko. Allen, naawatan ka din ang iti imbagakkan ka? Allen, anak. Allen, sumumbat ka Maawatam ka din ni mamim? No makinobyo kat makiasawan ton? May salang ti daddy kanti. Allen, maawatam ko man ni mamim, wan? Ubing pa'y ti inam. Kasapulan na matikad kadwa. Nang runa inton dumakkalkan. Inton barukan kat mga asawa kan tumatan. Ha? Nulab mo ni mamim, palubusam iti kayat ng aramidan, wan? Ito tayo ti pagragsakan na. Di ka madanagan, anak. Tanasingpet ni tatang nga Arnold. Di agbalin amay kadwa nga amam. Nakasagana at tumakder kas may kadwa nga amam, anak ko. Oh, di mo pa'y kayat, tadagbalin nga amam, Allen. Iso palubusam ni mamim asumapul iti may kadwa nga amam, wan? Tapno adda kadwa na amang ipatagkan ka. Auntie, mami, at dagayam assignment ko. Ala, ingka pa'y nga rod aramidan, anak ko. Mami, Madlaw ama di tinakam ti anak ko siya. Ay, awawatam latan ni Allen manang. Gagangay laang ti kasya ajar na. Siyempre, italaan na amuan na ti amin. Iso agagangay ti kasya reaksyon na. Ngampat siya kabayat ti panaglabas ti aldaw. Maawat ng tumot laang ti amin. Kikiam ka man, Allen? Manang, kamaudyanan na. Naklon matlaangan ni Allen ni Manong Arnold kas may kadwa nga amana. Wan nga rod ading ko. Kat maragsa ka na. Ngamin, agkaalaan na giti doon. Uri siya ka. Maragsakan nakmat manang. Ngamin, naklon ni Manong Arnold kas pudpud no nga anak ti kaanakak. Kat dawat ko, asapay ko ma. Tasaan nga agbalbalyo ni Manong Arnold. Wan nga rod. Ngam saan mo't siguro ading ko. Nasingpot ni Arnold. Saan abarumbado? Nanang, mabalin na yawid kung tinubyak dito'y palay. Ay saan? Ha? Agawid ditoy? Kat ikuyog na di anak na? Ha? Di kalagpain. Ibagbaga na giti tattao a second hand ka na di inasawam. Awan bibiyang ko kadagita at tao. Saan mo't nga isulat imang pakpakan kanyak, nanang? Apay apakibiyangan dak. Kas ka lang amin may ibusan iti babae. Ha? Basta jak kayat ayawid mo dyan nobyam ditoy. Sumapol kayo iti sabali pag naudan nyo. Saan adito'y balay? Ay, hanya banti pagungungtam titan aya abak-bakit. Ay, may stressak. Kaslag bibisin iti baba ito'y anak mo. Isulat kasta tinubyan. Kita man dagijay dua lalaking anak ta. Balasang tinasawa da. Ngam da ito'y matan nga Arnold. Kasla maaw-awanan. Kasla day jay mutlama jiti babaen dito'y lubong. Ay na, apay aya paritam. Isugarot ti kaya naman di baybayam. Uray, tanasingpo ni Majay. Naggagat. Ha? An-anwam tagagat. No saan matan anasinaw abalasang. Ay, makapa-stress ti kastoy. Ay, agtal na ka. Di ka lagbahin ni tikas tangay bagbagam. Aguli makalata ka din. Di ka sumanao ta masair matirik na ti anak ta itikas tangay bagbagam. Adan nakasarita kapag abangan tayo iti sentro, honey. Ha? Apay? Di mo kayat nga iji balay ti pag naadan tayo? Saan? Kababayin kami ni tikapsat mo. Adamot pamilya na ijay. Diyak kaya't ang aglulubon tayo ijay. Sige nga, Rod. Agabang tayo no kasta ti kayat mo, honey.